Pokriti leg, dules leg. Sad ću vam pokazati ovu vežbu. Stojite na glavi, tegnete noge i tako, i onda možete da jednu nogu dižete ili kao da grabite, trčite, može u suprotnom smeru. Dižete ravno, promenite nogu, grab unapred, grab unazad, možete samo ovako da savijete i onda zategnete, savijete, kao da gurate nešto. Znači na temenu stojite. To je to. Malo razradite ove vratne mišiće. Tako. Krv u srce, pluća, u vrat, u glavu, u mozak, gdje je i najpotrebnije. I tako. Malo rasteretili noge. To je to. Pokriti leg, dules leg.